I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo unboxat, to jest unwraćat kako god ovo. Radi se o jednom jeftinom stalku za mobitel, to jest možete dosta toga staviti na to, tako da ajmo ga odvrećat pa ćemo vidjeti kako je i šta može sve i tako to. Uglavnom kupljen preko eBaya za niti 2 eura, tako da, pardon. Evo ga, kao što možete vidjeti, crne boje, plastičan je, tako da najvjerojatnije radi toga je jeftin. Ima, kao što možete vidjeti, okretljiv zglob, vidite. Znači, okrećete ga kako vi hoćete, podešavate. Ovdje imamo klješta koja imaju u sebi gumiran dio, tako da ako mobitel stavite ili nešto da vam ne klizi zbog glatke plastike. Ovdje imate kružić koji okrećete, znači kad ga olabavite, to jest odvidate, možete okretati ovo i podešavati si kako želite i kada napravite si željenu poziciju, samo ga zavidate i stegnete i on ne može da se pomakne. Zatim što imamo još? Imamo gumiran donji dio, to je zapravo onaj priljepak, ali ovo je drugačije od ostalih, pošto inače ih dobijete, ovako izgleda inače, i samo ga zakačite. Ovaj tu je ovako ravan i ovdje imate ovu kao sklopku koju kad spustite, on se uvuče unutra i usiše zrak, tako da dosta dobra stvar. Zatim možete ga zalijepiti za bilo koju glatku površinu, za staklo, za ovako stol, mogu i na metal, na kućište, tako da evo kako to radi. Stavite ga dole, znači pritisnite ga u pod i ovo spustite dole. I onda možete ovo odlabaviti si, montirati kako želite, zavezati, to jest zategnut, i mogu reći da je dosta stabilno. Mogu doslovno stol pomicati dok je ovo prikačeno. I kad želite otkačiti, jednostavno ovo dignete gore i ovdje imate ovako jedan mali vrh koji potegnete gore kako bi zrak ušao od ispod i omogućio naravno da skinete. Šta još? Ajmo testirati na kućište. Znači metalno i ravna površina, tako da nema nikakvih izbočenja da ulazi zrak, tako da se može napraviti pritisak. Ajmo ga zakačiti i stisnemo, evo ga. Možete vidjeti da stoji. Ovo možete okretati i sad ćemo staviti mobitel. Evo ga. Kad zategnete, ne znam, ovako na primjer, može vam stajati, evo vidite, dosta je čvrsto, evo mogu i kućište doslovno pomicati sa time. Vidite, znači ovdje ruka, evo vidite, znači dosta jako zategne i odmah se odkači, tako da bit će odlično za to što mi treba, a zapravo to mi treba za snimati ovako unboxinge, reviewe i tako neke stvari na koje bi rađe snimao sa mobitelom. Tako da, eto, ukoliko želite i sebi naručiti jedan, pustit ću vam link u opisu, znači došlo mi je i prije vremena, tako da, eto, dosta jeftino i korisna stvar naravno, ako vam treba tako nešto, odite na eBay i naručite si. Tako da, eto, do sljedećeg videa, vidimo se, uživajte, ostavite komentar, recite mi što mislite o ovome. Naravno, ne može zamijeniti onaj pravi fotografski stativ, ali eto, za
prvu ruku je odlična stvar. Tako da eto, do sljedećeg videa, vidimo se, uživajte, pretplatite se na kanal ukoliko niste, ostavite komentar, lajkujte i podijelite video. Vidimo se.